Sebelum menonton video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya, karena semua itu gratis.
Sekalian sitiang majang rinpo medak maka sami tuna sitiang selami ida sesuanan masalah mangga ngambil genang malini sane becik nenten wenten sane metangi muali atau sekalian sitiang selami ida sesuanan masalah durus ngambil genang malini sane becik nenten wenten sane metangi.
Thank you.